to je romadže vise s tym, ten Mädchen, był jen petaš. Tu nie ten ležonosť do vojny kupił, a ja ten neženený był. Bo z żonu značuknął, a to byše jedna holca z jedno rізnictva z Drežďan. A wieso, ja to rізnictvo w Drežďanach väčšie było, a lukratívnejšie. A da je on šel do Drežďan, Drežďanach to rізnictvo dalej vied, a jo v Oklecach je so to odnajalo. Ale v Oklecach sú jo on jacero ležovnosti miał, tuž je pola miał, tuž je to je tuž to, štož jo do ležovnosti było, a když to ročo žadali, sú to so jeho dzieci. Also on to dávno jace bunej. A když sú tetu šijeli, a so naprašovali, aha, a to je ta tešo naše, ano. A ja viem, když je o to šlo, tom brožnu, a no aj gut, předač mu, tom tebi môžemo, ale teda sme sa ju tejko šetvaril, to reka, jo, co šonovo činené, zade musimo jednu kurđensku rumnoš, vulku kurđensku rumnoš za NDR-ski čas stvarili, a musimo započneli ten brožnu celý utvariť, celú brožnu jako produkciu. A to si Japon ostavil, Japon nesem dalečinil, to jenžini nevidel, to tešo veľa peniaze koštovalo. A když on to inspiciroval, je on pravil na haj. Za te peniaze, što ste kupil, to nejde. To dla Jota je šonovo, a to môžu sa jednu čišće inaču plačiznu žadač. A on sa ja mi jedneš pravil, ty ju nejse nic, jen kamen na druhý stajú. Hej, když si ty s tým spokojom, što sa ja plačil, on ja tu ostanem, on ja to zam, a jeli, to nie je tak, da sem ja tak skok fort, kaž ty go láš nemôž. No hej, to ja sa požišo inak rozsudživo, za ta ležovnosť polak mene ostala, šesto sa ja to zbožil miel, za to z najmenšia sem ja po ňu separátnu produkciu miel.